който не е приемал Исус Христос за свой Господ и Спасител. Tanrı'yı henüz İsa Mesih Tanrı olarak kabul etmeyenini görmek istiyorum. Elinizi kaldırın. Само тези, които не са го Sadece приели. İsa Mesih'i Tanrı olarak henüz kabul etmemiş olan. Няма да бъде молитва за изцеление сега. После ще се Bu моли. şifa için olan bir dua olmayacak. Sonra şifa için olacak. Но Господ облича душата ти. Ama Tanrı seni çok seviyor. Senin canını çok seviyor. И иска да спаси душата ти. Senin canını kurtarmak istiyor. Ако не си приел Исус, Eğer henüz Tanrı İsa'yı Tanrı olarak kabul може би etmediysen, казваш, той е пророк. belki de söylüyorsun o sadece bir peygamber. Пророк не може да спаси. Bir peygamber seni kurtaramaz. Само Господ може да те спаси. Sadece Tanrı seni kurtarabilir. Никой пророк не може да спаси. Кажи на съседа си, никой пророк не може Başka да спаси. hiçbir peygamber seni kurtaramaz. Само Господ може. Tek olan Tanrı İsa Mesih'tir. Който не е приел Исус, нека си дигне ръката да го видя. И който иска да го приеме, ако има такива хора, Eğer İsa'yı дигне ръката си да видя. olarak kabul etmek istiyorsan lütfen elini kaldır. Слава на Бога! Застани тук, брат, и гледай към мене. Всеки един, който не е приел Исус и İsa'yı иска да го приеме, Tanrı да го olarak приеме. henüz kabul etmeyen İsa'yı davet etmek istiyorsa kalbine. Може да кажеш какво ще кажеш твоите родини, Belki söyleyebilirsin ki benim tanıdıklarım ne söyleyecek şimdi? какво ще кажат твоите съседи, Benim tanıdıklarım, benim komşularım ne söyleyecek? а какво ще каже Господ един ден, Ama Tanrı bir gün ne söyleyecek? кого слушаш, роднините, Kimi dinliyorsun akrabaları? съседите Komşularını mı? или Ya Господа. da Tanrı'yı mı dinliyorsun? Слава на Бога! Tanrı'ya yücelik olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 човека. 8 kişi şu anda. Нека да се обърнат към мене. Бана да Обърнете дойде. се, моля ви се, към мене. Bana doğru dönün. Бог да ви благослови. Много Tanrı се sizi радвам от bereket вас. etsin. Çok seviniyorum sizin adınıza. Чакай да ги поздравя. Дайте по една ръка, да. Elinizi verin. Чакай, пас ми благодаря. Ellerinizi uzatın. Бъди благословен, брате. Господ ви Rab sizi обича. bereketlisin. İsa Господ ви sizi обича, seviyor. иска да ви спаси душите. İsa И sizi ти ли си, брате? kurtarmak istiyor. Слава на Бога. Harika. Значи, вижте какво ще стане днес. Şimdi Ако bakın. вие се молите с вяра. Eğer bugün siz imanla dua ederseniz, Ай, много обичам църква. Tanrı'ya bir kişi daha katılsın. Слава на Бога. İsa'ya yücelik olsun. Има една фамилия от Франция, не мога да видя. Има фамилия от Франция, не може пастора да ги види, иска да ги види къде са. Ето ги Fransa'dan там. olan misafirlerimiz de var. La familia que viene de Francia. Добре. Значи днес, ако се молите с вяра и покаяно сърце, Eğer bugün iman ederseniz ve tövbe ederseniz tüm kalbinizle, преминавате от смърт към живот. ölümden От смърт към живот. sonsuzluğa geçiş yapıyorsunuz. Ölümden sonsuz yaşamaya geçiş yapıyorsunuz. От тъмнина към светлина. Karanlıktan ışığa doğru gidiyorsunuz. Слава на Бога. İsa'ya övgüler olsun. Още идват. Daha da insan katılıyor. Това е победа на Божието царство. Bu bir zaferdir Tanrı'nın. Души излизат от ада и отиват на небето. Слава на Бога. İnsanlar, canlar, Господ иска всички да спаси. Tanrı hepinizi kurtarmak istiyor. Слава на Бога. İsa'ya yücelik olsun. Сега ще ви водя в молитва. Şimdi sizin için dua edeceğim. Молете се с покаяно сърце Ve lütfen tövbeyle, kalbinizi tövbeye çevirin. и с вяра в Исус. Ve İsa'ya iman ederek. Аз няма да ви спася, Той ще ви спаси. Ben sizi kurtarmayacağım, İsa Mesih sizi kurtaracak. Който възкръсна от смъртта, Той ще ви спаси. O ölümden dirildi. Dirilmiş olan Tanrı sizi diriltecek. Затвори очите си Gözlerinizi kapatın и се моли на Него, ve ona dua et. защото Той те спасява. Çünkü o seni kurtaracak. Кажи, Боже, De ki Tanrım, прости на мене грешника. beni günahlarımı affet. Боже, Tanrım, прости ми греховете. benim günahlarımı affet. Аз се покайвам. Ben tövbe ediyorum. Прости ми, Боже.
Beni affet ya Rab. Днес приемам Исус Христос Bugün İsa Mesih kabul ediyorum. за мой Господ Benim Tanrım olarak. и за мой Спасител. Benim kurtarıcım olarak. Господ Исус İsa Mesih е Сина на живия Бог. gerçek olan Tanrı'nın oğludur. Кажи, аз вярвам, Ve şimdi benimle de ben inanıyorum. че Исус İsa Mesih е Сина на Бога. Tanrı oğludur. Господи Исус, Tanrı İsa Mesih. спаси душата ми. Benim canımı kurtar. Дай ми дара на вечния живот. Bana sonsuz yaşamı ver. Запиши името ми Benim ismimi в книгата на живота. sonsuz hayat olan kitabın içinde yaz. Днес се предавам Bugün ben kendimi sana teslim ediyorum. в Твоите ръце Senin eline ya. завинаги. Sonsuza dek. Благодаря Ти Sana şükürler olsun. за святата Ти кръв. Kutsal kanınla. Изпълни ме Beni kutsal ruhunla doldur. със Святия Дух. Kutsal ruhunla doldur ya Rab. Благодаря Ти, Sana teşekkür ediyorum. че от днес Bugünden Ти си мой баща. sen benim babam olduğuna И аз съм Твое дете. ve ben senin oğlunum. В името на Исус. İsa Mesih'in adıyla. Нека кажем слава на Бога. İsa'ya yücelik olsun. Halleluja. Halleluja. 20 човека някъде, 20-21 човека. Слава на Бога! Победа за Божието царство. 20 kişiden fazla İsa'yı kabul etti az önce. Сега, пастир, ето го пастира там, дигай ръка пастир. Заповядай тук, нека да дойде пастир и съпругата му. Pastör ve Много eşi ви моля да дойдете. Pastör ve eşi buraya gelsinler. Качете се горе. Lütfen buraya gelin. Скъпи душици, гледайте ме. Аз виждам, че взимате от книги. Четете ги Bugün брошурите. İsa'yı Tanrı olarak kabul etmiş olan lütfen bize biraz baksın. Lütfen buraya doğru bakın. Скъпи душици, İnsanlar, това беше най-великото решение, което взехте в живота си. en büyük kararınız bu bugündü. Обаче вие имате нужда от душегрижителство, да се грижи някой за душите. Ama şimdi sizin ihtiyacınız olan bir pastörün ihtiyacı var size. Ето го пастира тук. Bu sizin pastörünüz. Отивате в църквата. Onun kilisesine gidin. Там е ли? Onun kilisesine. Никой да не остава без църква. Hiçbiriniz kilisesiz kalmasın. Които не са от тук, да намерят там, където са църкви. Burada olmayan olan insanlar kendi kasabalarınızda kilise bulmanız Три gerekiyor. неща са важни. 3 tane şey çok önemli. Първо, всеки ден да изучаваш Библията. Birincisi her gün kutsal kitabı okumana. Второ, всеки ден да се молиш на Бога в името на Исус. İkincisi her gün İsa Mesih'in adıyla dua etmeni. И трето, да бъдеш част от църква. Ve üçüncü bir kiliseden olman. Да се учиш Öğrenmen и да служиш. ve ona hizmet etmen. Слава на Бога! İsa'ya Mesih'in Бъдете благословени, приятели! Бог да ви благослови! Хвалете сега по местата си! Поздравете ги! Поздравете ги всички! Onları Поздравете! lütfen onları kutlayın.